de shomamba ya mamunyina ajo hema mu kwa bade Ahenkan 93.3 FM so braso so memu samwa yansa ka na numre yesi ni se koso ni ebedwatem atesem ode ma man Ghana ni ncho eni ni zigiza gambia sie na numre ni yesi adwa yade baba so bona Kasiebo ni nyade frapu ye mantam no emo achema boabu baby yetie yakuya frakuma studios yakuya frakuma batampa ni studios na yetia ya baba chene sra ene abasadia ma wabusia ensam dia obetia bi ene se piem wa Ghana brasho bedwafie dia to eye defense committee anim se wa mo nhwe na enanu adasem asi ye ewa Islamic SHS wo munyemu enhwehwemu aban akasa chemo aso ye wonum hwe amanone nsem so se Ghana ka de kuta didi dwuma Ghana no nya de betumi akuta se passport nti me de tu kwan sanso ena owura bi so dia tu dwa ya wa ba mane e kirem se Ghana ewom se kwavida bananso investors ewayemu awreshemu papa LPG Acting Youth Organizer dia to abananum se onhye enso no kete na wo mu ntweska na wo mfanya national catudia no munyai eto a ababezo yuzu no GPLT mpanifo nso dia baba tu dwa kire se Ghana fo enhwe nim se de omunim dada no a fu wabu akwaso nti ahyentuade nso enche omatum se hwi ogwama hine dia de se dia to abananum se woma etwetwa ni okwanbone so no wo nchi wo na mra ni omundi nyonyo ebusiansam na bufro ka ho na yesi adwa na numre yade baba so bo ma yemfa sedama ODI Electronics B Plaza Hotel enafe ke asenso limited nso agepene eboaso yase ne Jubilee Hospital oseda asem chese wapomude de edana akoma so pa ento se perfect health care eyakoho Ahenkan FM marketing department womsimi gancho de sani bia ade bia peso bonde runu eya Ahenkan FM mede number betudwa ya na wafre na anwumre yi Facebook live na YouTube o se cha Ahenkan 93.3 FM obenyan fo adwenche ne egu onmo na 0594 841044 text message na WhatsApp ahenkanfmonline.com so search straight e Google won sabe kayen Ahenkan for anwumre yi me kwaku enin kusi buadumene afia ampofowa Ghana de Shomamba Information Center Kasiebo na numre eto apetimo enie Ahenkan 93.3 FM Ahenkan Kasiebo yobomua ya jibebia anuti Kasiebo mubati anka ewo End Time Information Center Achim Asanteman Kwasiapia online radio ewo Asanteman temu Kumase Aluma Suta Information Center ewo Jiwani Kwanta God's First Information Center Achim Betnase Alternative Information Center o Yawsewro Kanyame Information Center ewo Achim Achikrum Cooperative Information Center ewo Achekrum Dia yesu tumi ye Information Center ewo Achim Dwaha Awurade na ye Information Center Achim Apreku Gode waye boafu Kojokumi eye David Ba Information Center Dimpa Information Center Achim Asani Kosiewa ewa Kosiewa krom Osono Information Center ewa Achim Esem Abnasemai Information Center wachim Abnase Nyamene hine Information Center wachim Ofosukrom Ena Nyame Asem Information Center wo Achim Krobase eye Nida Sonia Rade Prince of Peace ewa Strasi Somwa Heba Information Center so som se twitwe ewa Achim Dan Intiamwa Junction Peace Information Center wo Kokobe Eno Sewa Information Center ewa Achim Anyinase Ko Sam Information Center wachim Achiase Keka no Krobo eye Adom Information Center Peace Infobiz Watakrasi Tokuya Ebutu Achim Odumase Adwempa Information Center Ojinanko Jama North Chidom Information Center ewo Achim Adubiase Bono Mantemu Abapa Information Center Goka Sumnyame Information Center eye Chirimenken Nyankuma ase eye Nanapia Information Center Dai Kingdom Come a Police Zevo Asioko Jama no Bono Mantemu eye Tuapa Information Center Achiase hine Information Center wachom achiase edintrom achem kwakwabe na dom wachim mofram mempasam Information Center wampasam to wabiem ewo achem asene Pisco Information Center enyinam kotoku repent achem otopa Royal wachim teshiman meje fotiase wachim labikrum
Omega Information Center Chem da SDA Ajapaye Junction. Mighty Information Center so ewo Achem Besiansi wo big ewo Kwabwadi number 2 Kataban. Achiase Junction Adwini Baku Fotim Information Center Sene Bangalo. Oman Information Center ewo Achema Yirebi. Ejasai Information Center Achem Apoli. All the way barbering shop on Swebiem ewo Asene Bangalo Fegana de Shemamba Kasiebo no more vim. Yetesemu say. Minority Chief Whip ya wagana mrashabeje fi no kroya. Eya mrashabeje ni awo jem de madesha wono. Ewa asawase constituency ewa asantumantamo. Woni manyamfo mu ntarka bumbarak. Edi atu dwa ya woba mane o chem se. Enanu adandre ya rahusem asi ya ewo Islamic Senior High School wa asantumantamo ne senkwada ya sukufo. Se speed rams omu pebi. Enu nti wonom etia. Aye demonstrate hayati abanaja mpanifo wa santimantam atese wonum hia speed ramp san say accident kunkuma na ekunkum kofo esukufo ni bi na fetrechefo na demonstration ni mu na posifo kwapoma atuo tear gas ene awurampoa wonum esum gunkwada isu spray ya ma ebi mu toto ba ha ebi mu bushi fom ya na enye asemgetoa na enumo enonmanyamfo muntaka mumbaraka nebra so begafie abra wo mo kwa asetena edi tu dwa ya no wo ba mane echem se osre ye papa se piemo wa Ghana mra so bedwafie na afa parliament ankasa no wo mo hwe ensi sasem we hu ginaye no mo mpa ensem pu mesibre na abra papa echeche ni nsem no se afa kurampo wo ma sa tinsem bebre e wo sa ahawe achi esi ye na chi no wo ma sa ti bebre na onmanyamfo mu ntaka mu baraki chechem de wate no foforo no se womo simpanifo a suku mu akra de omunka na enkwada ne ye demonstration ene omu saposifo ejinagina mpumachi etitentokuam ti aposifo ne ginagina ho na ye teacher headmaster no onimonyamfo mu ntaka barak na eka na semo si headmaster ne kwaka che aposifo so omunko na enkwada ne mpo ajobro ya bantini munko omu so mu hu ya na aposifo etia gas fo pepper spray ni yeshiagum na nkwadai ebushe ebi bunam ya enya asemketwa enti onmanyamfo mu ntaka mu baraka na mraso bedwafie asem ode ato dwane o na enumo no speaker of parliament right honorable Ahenkan Kasiebo bagbe no osre no mraso bedwafiefo ya wagina tukuo bu ono mo de eba no amanye nsam a wonum age agirimaje bosuko ba wo munyam hwehwemu sania ebeye baboa ema saade we no atimi afiri oni ye hunu de atwam ankasagasa enti abra ode na de srade etu dwa no yentie bi. According to the first-hand information from the school authority, they broke through the school gate, entered into the school campus, and whilst the headmaster was drawing their attention that, look, the situation is under control. We are now within the school. They will not take that. They started firing tear gas and live ammunition. Mr. Speaker, the worrying is the increasing police brutality against ordinary citizens in our country. Mr. Speaker, yes, the IGP has taken some steps. We are told that the IGP has removed the 2 IC, that the second in command at the region, and 2 other police officers have been interdicted. But Mr. Speaker, this is not enough. Mr. Speaker, I am calling on this House that as a matter of urgency, I want to believe that they will have fresh information and be able to do public hearing on this matter. And I think that this lack of professionalism from the police, Mr. Speaker, should not just be left to the police administration to deal with. We as a House must be seen to be proactive. Ahenkan FM. Wey aya minority chief whip onu kroya ya mna shebejani a woginam de madesha wonom ewa aswanse constituency no ewa santimantemo wonimonyamfo mu ntaka mumbarak na onu kasewie ya pe ewa mna shebejafie honom a na minority akasewie de na ne majority fo nso se ye nie ti majority chief whip onu kroya nso ya mna shebejani a woginam de madesha wonom ewa ensabo madu agiri constituency eyo nimonyamfo Frank anodom pranso sore ze speak me wasam ka asem we na onmanyamfo mu ntaka mumbarake ka na asade obi agbo ne kofie kwa wuda bi asam ne mbo ne kofie kwa wo IGP eye Dr. George Akufu dampare aso mu se kabo aso mu kwian enu nti yenhwe ni mu se wo mo ede investigation ho report ebebansa ana parliament esigina ye foforo.
I think it's also important for us to commend the IGP. If you have followed events, commentaries in the media, and how swift the IGP and his men moved to the scene, it's something that is commendable. I mean, we live in this country and these things don't normally happen the way it's happening. So it's commendable. Again, the IGP has gone ahead to interdict some of his officials. That's also a very commendable effort. However, I'm not too sure because the IGP has issued some orders that investigation should be conducted into this matter. I'm not sure if Parliament, same time, should also begin another investigation on a different hand. Then it will mean that there are two concurrent investigations which will be conducted at the same time. So we need your guidance in this matter. Ghana de Semamba Nipa Wutini Kaya Majority Chief Whip. Mrashebe Jania Wajam de Madisia Wonom Ewa. Ayan Sawama Dwajri constituency on Manyan for Frank and not Dom Prenatin in Kay. Nwano Kasaria ya pena ja speaker na ja samni na kwada na nima de jadi wano so sorry ja watina hinium ena right honorable Urban Kingsford Bagbin ya wapiemu a ya kane sa wo Ghana mrashebe dwafie no so di tu ja wache so asemu a esie no wano so ahye se eye committee ya won mu hwe defense and interior ansam so ewo mrashebe dwafie omo so ntu omo nansi asem so omo nafua mako beye du nan eye na wotwemienu wom committee empam ho na wo hwe nim se 24th June 2022 ye wo mi wom so bekọ honom no mo de report sefata abantu o se wom nkọ ho wom nkọ Islamic Senior High School awa santimanta mo nkọ tie information nkọ toto ho na de be pia firi maba no wonom e de abetom na hye bedwafiefo anim osan so to aso bioma wa chese e wom se wama defense and interior committee no ehun kwan so wom nkọ de na so wom guso awa atwanyam atwan posifo so reporter wonom e de beba. I think that our security authorities should not, in such cases, be releasing police with live bullets on such situations. But if the police is actually investigating the matter now, what we can do as a house is to immediately show concern. Visit the police, let them know that we are awaiting their report. And then after the report, we are entitled to take further action. We will also have to visit the scene, particularly to sympathize with the injured students, the head, or is it a mistress, a headmistress or a tutor of the school, see their conditions, and then come to report back to the house whilst we await the outcome of the investigation by the police. I think that will be the way to go. So I will direct the Committee on Defense and Interior to take this matter up and report to us by early next week. And then we now await the final investigation of the police. If there's a need for us to take any further action, we will do so. Nipa wotini kan aya piemu wa Ghana mrashebe dwafie Right Honorable Urban Kingsford Sumana Backbin. Yemowrem ewa kwantomu na oba Ghana num sia so ya wonum hwama no nsem so ko brane be frem am so ko Kosovo so ko Togo so ko Germany USA London so ko Dubai baby abeko bia so ya wonum hwe etotunu mama bibia ye bro wo ye ne amawo frontam no Ministry of Foreign Affairs and Regional Integration wo panyini a odano onimnyafo Shali ayokubotwa ababontia bekasa na small kanina ne se omanfo bi da hye wo mutrim se Ghana card no obetumi akutanti se passport eye yo se mekwa brochem de pa yi Ghana card ko ezan se ejinoma passport maami ababontin se enya no kra ne enya no kra china na asema akofa se abanon ene se wamrashebu jefie na oswafo anasem rashebu jenid ma omanfo wa Salaga South onimnyafo Zewula Mohammed Ibrahim eko bisai se ebo Ghana card ni ntisesei ababe passport na esanse ansa na Ghana card beba no yetetiye ena eba yenso yeteti firi o mampani abrechi doctor Alhaji Mahmoud Baumia ano se Ghana card no ebefra se edidwuma se passport ya so okuta probetumi de tukwan akwama no ne babia titu ni ebibre mama no enko da obekọ sample kra se de ekukunta ya mre na no pa a odi nkruma kan ebekọ sample kra ena nam so mamra hye bjani ko bisa se ntisese de Ghana card na ba be passport na ena nam so ama mami ebeyi anu se de bi emeye passport ne emeye passport tina
na small kan njirimo de ma ne say ade eye tumi krata na say oman bia dia tum so betum dia tukwan afri oman bia mu akoma hofro so no eye passport any travel certificate eno any ade obia dia tum enye Ghana card ento wa dwensem de mikutam Ghana card entem de betukwan agokosovo Dubai Germany Togo Burkina Faso no krati tumbe tuadwum ezanse enya de edi dwumasa onumnya for share ayikubotu echirima wom gusu ene empenifo do bi edin sawoso se de be Ghana card wom be dia tum amana tumi adi dwumatitu ene bibrim ame atumi de atukwan afrianum se akwaman bi so no sanso to ne nsam so chechemu se asue nani abrepa ene economic community of West Africa state omanfo ni na ECOWAS fo ne adi nhyamu a wom se nkasa botai wom be dia tum amano afriase adi dwuma na we did dimsa omanfo be kaya wo ogefo bosomene da to so aduonu nan e wa fimpini ne aduonu ena Ghana Immigration Service for the batu dwaze Ghana fo muntio asemaba eda asema ose Ghana card no sesi obetumi de tukon akwaman bia so eno na Foreign Affairs Minister Mame Sheriko Yekubotwe asabe ya no say san kai bona beto odwa free Ghana Immigration Service for no eyentro. Ghana card is not a replacement to our current biometric passport. The Ghana card may serve as an optional travel document to be used in tandem with our biometric passport. It must be underscored that the passport together with the travel certificate are the only approved travel documents for Ghanaians that are internationally recognized. At the moment, the Ghana card cannot be used for travel to other countries, either within or outside of ECOWAS, as that will require bilateral agreements with countries for their authorities to accept the card as a travel document. The ministry is in active discussion with ECOWAS member states and our bilateral partners to achieve this. However, in light of the announcement by the Ghana Immigration Service titled Notice to the Public, Use of Ghana Card as a Travel Document, which was dated 24th of February, Ghanaian and dual national holders of the Ghana Card would be able to travel to Ghana using the Ghana Card. Eni amuti ye yosofo hwe amanonen semso Foreign Affairs and Regional Integration Minister Onumnya for Shirley Ayukubotwe Jankwa yanim ewo enumre nonsia Ahenkan Kasiebo no emo na sayatwaso a Chief Executive Officer Dema Ghana Investment Promotion Center eye owura Kofi Grant Yofi Grant wadi atu dwaya waba mane achem se ewom se Ghana ya tese yesikasam anwene se nanso nkofo bi kekazan enam so kra ma eye amafofro so mposo obi di sika bi be hwedwumadie mu akra ne se wonfa mba yenya investors o se ensansem ni nada yentro na COVID-19 na achi Russia ni Ukraine to kwa nyina achi Ghana egusu ayo man a achese akono afese obi di ni sika beba be hwedwumadie bi mu ewa ha nti wase investors gusu ya wo mo ba bra wanu matu kura buya sokra enu nti wo kirechirem sa kire Ghana fo watu ne kasa so no wacha sehwe Ghana ha se no ho Yakopon ahye da ahye ade o ye yi gold bauxite diamond ene no ho keka ho Yakopon de dom ye free ho no ma Yakopon ahye da adom ye technical tactics bia ye timidi yi abrofo no sulia na jawo de musika aba be hyehyɛ dwumadie bia ewo ha se ti yaba no investors se ya convince wom ya dada ya do ya no fefa wom ho a ewura mpo a sanim de na ekura Ghana fo ye papa wo hwe wiase afa na Ghana eka man investors eya wo makono so wo de sika baba be hye dwumadie bi mu enu nti wo kan acha Ghana fo brenye preface COVID-19 Russia ni Ukraine fo de abo ani pupo pipa na so Ghana ye giran na so se peme what one kasa so no cha se 2021 ni mu Ghana yakuya ni papa Russia ni Ukraine to kwa nyina chi COVID-19 pandemic enya Ghana hankwa na chi wiasa fa na nyina na chi ye nyina chi Ghana na yesikasam ejina yie pa na yakuya ni yesikasam anyi akwa gina beye ohanchichemu ikane sen enum achirepo enan just 5.4% ya enya asem ketwa dini yakuya nimpa no se World Bank kura eboya baso wasade ne ho na wose World Bank fo kura mpo ehye yen enkura nse yire ho a fiti 2021 no kane sen ye 3 years ye da yanim no ye betimi kura huri akoya nimpa papa ye
enunti World Bank for so boy abaso de na chese yanimu ene yekọ enunti Ghana wanya no shaking ya ku yanim say wa otwane kasa su bia wo chese nkofo bi person wo shada aban otiso painting no black painting tuntum nanso wanu jane nanso ka che Ghana fo nya se nyoma akoyie papa abrofo no gusu anu mo ba ede obusika ebe hyehyɛ dwubadi ahodro emu na wose Ghana ya shada ewo techniques bia yedi yi abrofo no yedi yi investors a wonom eba enunti eni kwanso obi ahihim obi aheki se covid ba ye Ghana yesika sama to apenti no yenya investors o investors de wo mugusu a eba. Ghana is probably one of the best places to invest in Africa. The interesting thing is that Ghana itself, and I keep saying that if I were not Ghanaian and I was looking across the landscape of Africa, we recognize certain freedoms and rights, and we are very particular about improving the comforts of life, no matter how hard it is, especially post-pandemic and all other external factors which are affecting our economy. So those are the important things. Ghana is actually changing the narrative in Africa, and we are changing it through policy and many other initiatives. I always try to tell the Ghana story with 3 letters, the 3 O's: opportunity, openness, and optimism. In 2021, when many countries were still reeling from the effects of the pandemic, and now, what has happened, this conflict has come in further dampening economic growth. Ghana's economy 5.4%. And the World Bank and IMF have projected that it will grow at an average of 5.2% in the next 3 years and above. So it's not all gloomy to see. It's pretty attractive. And we are optimistic. We are very optimistic that if we stay the course, we'll get where we are going. Way a Chief Executive Officer the Ghana Investment Promotion Center. Aya Ora Yofi Grants. Acting Central Regional Youth Organizer the Liberal Party of Ghana LPG. Woman samrani aya somhia ne somhia oka LPG pe no asan ka se yengongwa. Aya Osman Krampa aka King Talisman odi atudwa e de asade to aban omampani na nado danko guvo do tu anu anim se. Ensonso wo Ghana wo doso papa. Ubeko krobi munsonso wo mutata so tse ntosufo enyazem kitua ubetu na ba kumienu miensa asori ubetu na ba kumienu Kristo Jes netiao ubetu na ba kumienu miensa Banch International Church netiao chese wo ma doso prekese e wo Ghana eno na King Talisman chese aban enso hidoso pantin ke be ya National Cathedral washe ho bose ubesi ama oman konkron Ghana enya de boni nemom enke kono nkwa nka wontwa futuo bi Eman so nank womo entue sika sedu aban betumi ede ahye National Cathedral project mu no atumi ede adidwuma na onya Ghana etuo kakrakra o man yetuetu ato hono no onya no nton se okwakotabiri da kwhye National Cathedral no no King Talisman ekasa no sa to anensam to say ebiem enka kono nkwa nka ban no enti ekobi anasa ade bia womatu din se National Cathedral Support Fund te se de COVID-19 ba ya take COVID-19 Trust Fund no yanti bibi sansa de bi omanfo betumi ediska kakra ni atumi de ahempu ntuduma mutitu ene National Cathedral no ameno so awie paye ezansa ade a ebe enye wo ma ekoye nananom nsa geo asanto ya monye nsa geo debi eye yenuanom azore ma ya akristofo ya ene de bedi dwuma ntinke ka ono nkwa aban ntwa futuo bi ana on chansonso no na wo muntua kakra ni Evansi Cathedral no ni nsemni kakra mpese me kan se ya National Cathedral ya mampuni President Nado obe yusu oman sika na odi ebesi no menene nya adwen ade ntina ye wo asori bebre wo man yimu asori na wo muntua tax na se ye nya vision se ye pese ye si National Cathedral nice idea obi ani asem but ade na ye ma na asori no ye contributions na ye fancy sa National Cathedral no I say ye ma asori no the way a COVID-19 fund ye create ma wo mudi ska tum ma ska ye nya ska bebre wo man yimu ye de bo COVID-19 the same thing I say National Cathedral so ye create some fund ye create account say dem asono so asono ye contributions hwen soro Ghana make church member make me photo to nam de akwa sorry and so pastors be brave hwe ka so mu yusu ade na mu manye ma asoro no churches no enye contributions na face National Cathedral osato anenso kan ni pense ensonso no ebia sofo sika papa sofo be se ba odakam na so ba sorry a
obeti ni kem no obo onyame ba janchen onyame ba chese anyu obetwa ma no onsa ka bia ate ne onsa maybe nka obi alo hia mo ansosofo ne sakan ya na ode sene ne ba wa brochiri ne sakan ya osimba kwa brochiri ko to de suanso ne sakan ya ne ba mede no ko to school ne ba ekọ ayarsa bia kwa ne yiri di ope ye toma no e fango de begu ni kam ye toma no na asore ba asore ma wo mo brese tam nini na chi ye besi national cathedral amansore fo a eno nso Ghana ye to kakra ne ye ba betua ozi da bi aba no ogidi panses aba no tumi ye saade we ya ensore ne na asofo no wo mo sika se tam ebinom tumbetumi atua se abane ye nsase ya nka me wodi se asofo bebre betua asofo bebre omo nka se ya do yededa mintu me bon sorry bi di but sorry bi omo si prisons omo ye ya do ye saban no distance se ne ba ye se asofo bia ntua bibi kakra o de me interest ko bia ntua ye appeal se ne ye COVID-19 no ye be escape more than ye taxpayers money na omo di besi national cathedral no ye se ye mpenifo no at times bibi ni ana omo adwun ye so ye ho kakra because ask ya be seni le betumi dey see some factories factory ba ku bia betumi afan crofo be 10 and 20 no ma yeduma ne ye de sa appeal na nka ye be ya ewo asori bia mu no ye de sa scan see national cathedral be di say ye nsa nka baboa eni amuti ye acting central regional youth organizer demand Liberal Party of Ghana LPG some here LPG osiyenkonkwa Osman Krampa aka King Talisman Jankwa yanim ewa Kasiebo ni mu na wo kira wadwen 0594 841044 0594 na wo de wadwen kire no afa honomo ede aba enkita hudi abofoten de ma Ghana Private Road Transport Union ya ye twa ni to friend GPRTU eye owura Abbas Moro nya fe na betese ya tofu wa mu yatu asentuade buom na ubekase no mutum da ba na mantinti we no wo mmehye da atu emrante ne mabawa ya wo GPRTU ani adravafo na bia no mo ne Ghana fo kasa se fu no se ni na akwakoye anu nti no se motese yatumu a ya mamu mfa no kan se World Cup mu mfa no Champions League ana World Cup ne Champions League de na eso World Cup ne so ho ti mu fa no Champions League atufo ba na mu fa no kotoku mu de bi na enya no mama mo na sapa se wo ba betese yato asentuade abuom na wo komu beyi nkonka na wo ba sobre wano atwe wano abia so tententen de bafo wa wo bete wakoma ato yam esan se na fu wo bo no kosoro no ehu enti owura Abbas Moro kire se wono mo hyada aye nkyerɛkyerɛ na san nkyerɛkyerɛ we no ya ade a bedru ase ho yie papa Asena ni ama kono sango no so ana ko no so ebi ya joma no ma potre pa na dia be ko tu pepe so dia se ya se salo se nti start wiki no say wiki ya because later part of last start so be and no so say reta ya to boy moment me no be anwa enche bia because me mo na ya to welfare mo me no be anwa say e bia enche mo be say ya something no flow aba enti ya sensitization ati bia de normally first start after baby expect na call the media na your committee to last executive council bonkra they can want some church ni amamo no bia mo bia di Ahenkan FM wey aya kasamafo adeba Ghana Private Road Transport Union GPRTU Abbas Moro na owie ya pa no sehwe abusua ewono ho eba na de wono ho eba ne se abusua ho bia masum ye na muntie na anu ada ya ne atu asentuadem wo se enche bia alagege ebi bobba ba sansefu wo ne nhye da nyina faako wo bunimu je atopaje tu wo bunimu eba nanim so no na eka ne sebo ne so eba nanim ti o ka kire Ghana for plenya prefer say no na no master ti ye ne nche no master ti ye no se eye busume ye da ya nimi na watwemienu na watwe ba ko ntem wote si ato eka ne sa asentuade buomu a
and fan world cup ya fan Champions League. Sana ya chino unless say unexpected people say they are doing it to move you na ya yisu kesebi na ya ho de betome aye home better now every week and every 2 weeks the one na full price na society the sir and chabia oh ya made ka chira uno e ba no say ene koyan to for no ma say eno de na ya stop ho. But the rate at times 1 week, the next week I don't say the class so another 2 weeks the class so as also start here and then NCBI could be tomorrow to the next week. NCBI next week dear. Ebusia bawa boss wo miyirim na say dear ayire sebenta. Public Relations Officer PRO the Ghana Private Road Transport Union GPRTU Ora Abbas Moro any attending cane. Ogwa mahine abie na no akasa nne na akranya bre papa. Ansanam dia asema ogwa mahine abeka no ebeba no ke asensoro meted sei menka na asem bi ntro se opa akonya ato empa ato mpadue se opa tables papa ato tables officer eso tro odi book any pen to so na otwra de se ope wardrobe papa bi ato bookshelf ato AK Asensor Limited tanima wei ontumi bi office ananga se masidan ebinim ka hobe time ene be ma onso be kire wabere bia te se bia nkrata wodro a ebi jira pwaso be hye no eno so de akohye wardrobe na waloko no kotwre wona wo se no enkoda nkodi agro nkose no enkura nkodwunso nguso enkura bansoma so den pa sanse na se omunya duane pa ndinti enzomoni omudi omuye di sade bi obetumi ama na duane pa di me patrontia no ya hwe papa eka menkunde bia meka se enkamo amodile furniture no kamunike asansu ndinsa woso papa yi adwuma no ayache ne nioma bo ewofom ne nioma so papa akono so ti udi siesie office ani dem a emono mo ye nika eyefe me patro o wachim dan ene nimpotem across manso asubu a ayire bi ofo ase baby bia otimenka nanadwi ananwumri bomodian ne kia asansu ndinsa woso de openo uka obetumi so de abrew anase wankasa be kɔ ne nkyɛn na ne no akodidwa ne nneɛma ɛyɛ papa tɔade papa na enchema circle adabraka eno penyini wo okɔ Iran kene kwan so obehu no ɛna Kanishi Flamingo Road nso obehu openyini kase K Asenso Limited nemom Ghana baabi a hye bia utumi frɛ no ɛwɔ 0244 568 014 0244 568 014 dia openo ka na K Asenso be hwe amo akoma atɔ yem Jubilee Hospital yarsa bia bia gidane na so asam no kra yentu sabi atim DMC be ka cho pain enye plain fa se asam no kra yentu sabi Jubilee Hospital yarsa bia se yade bia titu bia fitu 3 so kosi unase fa kɔ won be hwe atu asiama dia den so yo yarefo ne so kɔ no ne ye joto a ebrite bia ntem no na doctor gina nchen hwe se umpum tisen o ba konso doctor benya brama na okukwa mu nsem nina so ye be kra obekwa yarsa bia bi ese maame na okono onya yesu maame na okono malaria na adokro no papa na okono na ekeka kasa da bi we Jubilee Hospital for wo mu nimde eno mo de ye adwuma eno ntimi srewada ya na odo yalfo na hododo pe tutumrika ne ko apomdin de eno a na de bobra o nkwa o wade tie ntoto nkwa ho agrokra laboratory test bia peso yombe yamon aduro biara performance wo no mo antinenta me mami mo emano sese mami fo anyim ne nkwada anyim amami fo anyim ne nkwada anyim muni na muni problem o fa nko Jubilee Hospital ye be hwe mo kama ye be hwe ama kwada na nyanwodi ko sise obewo na to nge theater see a operation ebi wo ho me patro scan audio bia peso otwa yesanso e wo counseling unit eno so ye demonstration nkokra eye clinic wani no oha bia wo no fa ko no mu asiche yade ene mojabroso obuon mo mojabroso we mu di bi pragra na wo bre o kasa bra na asem oba enso hypertension ni obekwanya udi agrobe kun to dako entra wo mane nyame huyanka fa ko Jubilee Hospital wo mbehwe tuase e dia mam eho no mu canteen ho insurance nso ye adwuma tia na odi tumrika ko no mu dia dia ne se ema no problem am wo bia no gynecologist aba fitu 3 su ko si unase se onwo
oba wo fibroid wo so ubunsa nyoma hunu wani nje ho pains ene de ekeka ho me pacho onyempe no apon moja tumi gu abri bia problem bia no a wo oba anya bema oba fako Jubilee Hospital gynecologist ehwo odin papa nyame odom omomodin mo ne omodwuma panti wo manya ba ko a oboatu omanfo yade ase achimudan amantra ekwano so amantra ena obehu Jubilee Hospital ufiri achimaboabo na oba achimudan ensamso no so unsani faso ena obehu Jubilee Hospital free 0244 575799 o problem no free never to monim 0244 575799 obisi no bibisa senti metro ombetumi ahwa ya mame o de free number no bisa se wotwo no ombetumi ahwa siesia 0241 784 645 0241 784 645 Jubilee Hospital perfect healthcare no Ahenkan FM obesi e bode roman ye station bia said ye sikan yansem said ye si chire nyoma mu ene said ye kwa chire nti se wodo ade ton de be dan ye pe omanfo eti edin udwuma na onya atofo pa ti se ya sorry se je school company bia ankura dwumaku ade bia ye bia wo be pese e be come from me no Fabra Ahenkan FM ne mbon de ru FM o number say ye bo a ye be ni baako kama ti se tudimi me pa cho 0244 290093 0244 290093 we eye marketing manager de ma Ahenkan FM freno na mundin sa so Bimpama Plaza Hotel so enei waba ochimda ene ne mpatabu a ope baabi adadwojo ho aye B Plaza Hotel ena mekanfo ede amawo na nim se B Plaza Hotel dia po mantabu a waje abosuko ban hwe ubepi achimda dia hotel eboso esiso gina na so ye B Plaza Hotel Bimpama Plaza Hotel unya wura dan mu queen size bed orthopedic air condition wadan bia mu Daba kwa kitchen wo mo benya self contained kitchen wo mo benya fridge sim TV sim bibia wo set nipa 30 bi mu pa bia bia conference kuma bia benya projector ba kama bambon sem die jana so papa peme jana so electric fence wa twada no nyina hia nti oya wo hurasima be fa pes urampo ana ne se na anwi wa hise etum bia be park cardia for Garrett trata kura na de na mo benya bia park abobo ya bicycle benya baabi apake nti baabi abapake de nua tumuda B Plaza Hotel chira kwani achemu da MTT di kwane so na ya na wakai Church of Pentecost odan kwantanum branch wa ugina hotu wani B Plaza Hotel ene bohwe ya painting yellow and blue fre 0249 855 0249 855 and 0243 118500 0243 118500 B Plaza Hotel especially made for holiday makers from abroad and afar. ODI electronics to TV, fridge, deep freezers, gas cookers, blenders, kettles, washing machines. And unti dia wo pesa wo to ma fie ya kono ye de ye ni kano. ODI electronics esa wo buy san say nyoma no so quality na ne bo fufulafo asepemfo na nteze nya wo dia bebu ani akoma na be hwe price no na kwabusa yanom se yanom nti obrafo ma ba mi bebusa bo na de busa abusu de bebo otrim se kwen ti wa de toto ho na hwe odi idea no a no a se emuye wonim se aka ne se odi wo ba han masika betime tuan so pe so mpia wo tua wi a na aja wa baba fa wa de ko ugo sikabum so afa beto na bibia enye kama enfama achemo da Ahenkan FM ha oba ha no mo a ubehu yen ate yenka ana frɛ 0550 900 600 0550 900 600 and 0546 557 175 0546 557 175 Ogwama hini osa berima na nakwasi atotosumenu edi adisade mo dupa akwa momampani na nadoda nkwagufu ado ne naban se osa do totosre obo ade ne podi adom ye no edoso pa na sanka
nke ya hwasu ye na nke ye nneoma ya koma benye sika pa afim denchembuo gold ena fi kwaye bretuo pa ni no obode de adom yen nanso ye ya ne yesoa ne de ko bi mazo ne ye tetete sa na man bre eno na oche se ode ye be sampo a enua no maye nyama nkofo mubu ne basa eno na osaberma na kwasi atotosomienu ede ade se de to abanim se evitin ko be saban se obi a obebu dua kwambone so a ode mra be hye ne se bu ne basa obu wienso onua no se nipa kwagya nche no ne yemfa no ko gina amamre nanim anase yen hye ne kete na onua bi nhya nan osaberma ne yaman boni onyene ba nyame do kwame adex edi nkomo ena oche se ase woma ehwe kwa ibreto so no wo mudwuma nsuani kura wo man mu obekọ ba bi na bia botobot nyom a ebi mu so on ma ekomhwe wo mo pa te se wo ma abanfafo wo mo ya attachment ekomhwe wo mo pa nti okochi so bi di owawa ana bim ana sapele 2x4 3x9 etwoma kwa no age kakra ta na taso osefako adwuma no eno no basket no faso ni free we na hadwen to se abanhwe na onye ntotwe na sangofo ni na wo mutumi sore waka enye adwuma ntu sa de na se se aban owo nkrofo wo hwe de mazi hido obiara obotwaduan o de odue bi shaden se illegal feller of trees or the watch na aban onyuzi mbra onyuzi na am de hwana wo hwe so so sabazo edwuma no nkodo ye so de ho so share se wo ye ho edwuma ye a nche bi a ndua ye redue se man send me edua 10,000 nche bi e bodua be 2,000 ewa o send ndua ni bi wo but ye twitwa to the extent there or say in your life nso o de he nyina ye sure na ye hwe eni amuti ye ayo man hene de ma ogua traditional council osaberma na kwasi ata a otosomienu communication team member baako ka new patriotic party NPP amanyoko no ho ayowura Francis anomboaten ono so dia tudwa ya wo che party executives fufo na say ebi kwache ho paano ni nkosua ya ebi atempenten kwa ebi brepa ani na moske boy enkwa bre papa ebi konsesa omadaka musika nyina da ede ko pre vote ebi prayer wo ma anya ena ebi mu so prayer nyan no ase de o ma ye nchiri wa hyew ene de akwa so we kwa file de be ho ntokwa ne ade nyina ase abawieye ya mom executives enu nti wasra wo mu ada se wonum anya adwuma de mu ozen na MPP for botaka kraka bi da omani so a gire nyankopon boa wo se nyame amba mu dia adwuma no ebeye se gareni beans ebeye beans enu nti se nyankopon amba mu no so ma fa hode anka ho a se Ghana de aye de na ndra me se me koto eka ne sen me pebode ampese pa de asonsom de bi me pe papa ete se eka ne sen akonfo ne eto ewura mpo ame so me si hey body asonsom na mepe na ndra me se me koto body 10 cedi betem 9 abusua edidu fie ham edi awie 10 cedi metimi adi body 10 cedis ama me igbo nsuo guso enti wo hwa Ghana sene ya aye dene na anyoma ya tutututu mu se hwihwihwi a sa MPP fo na nsan yire omo ho ambo omo ho so anya adwumadene a 2024 bayire se benta wato ne kasa so no cha se hwe 2024 abato na wo mo kwado wo de eni adin o eni aniso hye na ekọ eni tu ya party member na de usuro mi ye misuro de ya misuro nka ono so abnase na no owo enti sa wo ba ye misuro de ya eni obaji wani so ebeye sa no na MPP fo mu nyina amra mu sesu enu ti waseso obi ankeka ne ho hye se anapakoko no na obi anhwe emboa ma party ni entumpo nko danim no se ma obi nya se o midam abenya executive nti no asumasi na to maame asumasi oboa me support me nti asumasi do wosoro wo bi nti ma ba me besom no se hwe nya fe na aba besonsom mpanifo bi a wo party ni mo da bi ya nioma ebebo ma party no 2024 wo matimi atabiri abendwa ne biem atena so
the America meaning the America and yes obi ba be position no na all the abesum obi nipa bi wo party no oji position e the abesum amanyuko ni ma de asom Ghana. That should be the conscience of everybody. Why not say opeso contest this election? So what the say obe position no now the abesum say bi adawuro and I say what the abesum will be there and you better not go because sadi and emfa bibia ma and yes okwaji position so now they are protecting obi this na manya mu nyo be ye dia ni asamba performance we communication team member ba ko ka NPP amanyoko ne ho owura Francis Enumbuaten Obrimpon Opokuware atnasi or the sports update to akase no so aman abusiafo yenkwa ene yenkofa sports tel na fe yemfam na news no ento asoma mo se de we no obake modern tonton na remia ye ekurube nkure ni yankwa ene fa sports dem la fa sedan fama ODI electronics omaso asen ODI se blind open television set 5032 kosi 75 ya tete bon so afi fridge na is a deep freezers afi kettles blenders washing machine mesi kefo emre bi pa obon kru ano disi ne ma se de atwam ke kwaje washing machine bi na afi usise ne ma ni gwa onya boss ataw ya won kweto ya wakese ho de obaji bia no ebo no so eda fom ye pa odia bedwuma yefo ankrakrafo bia betima kwagene de yemfre 0550900600 0550900600 enso be ne desi enso be na akono enso bu ha de takramaso a ubehu se onum suo eno te na standard mineral water ba na sensuo we no sebio eno na asofofo hye nkoma amo atugu enkrofo so bonse yakopon kasa enti asofo ni amage standard atom wo ye sofo na onye standard to na je se nyame mfrɛ entu pese nyame frɛ dia na je se wo je standard in zone atom esanse no ena yakopon sa wo so eno na odi tu humbɔne a eno na timi ye humbɔne edi free ho eti standard de no bia no se wo ye wedding so ye engagement se wo ye program bia wo ye bia na wo pensu papa e de aserve wo ho dia eno ane standard mineral water standard fo ye mfrɛ me 0547 33 43 85 0547 33 43 85 standard de eno ane ensu a eda obia ajatom afi yen chef sana se dia yen sha se free amonone na afi ye mo bombla yen sha se free Chelsea boboko no o kaya brantia ye fer Chelsea brantia fer Billy Game o kai player we o kosia kan Edema Crystal Palace na Chelsea fo player na no penny fer Thomas Tuchel se de bi Billy Game o koye no o money extra ni timi no kase ne Thomas Tuchel ni brantia na tenase am extending the contract na ma no to 2024 ti brantia fer no Billy Game no nyame adoma ugram e wo Chelsea na fo akotɔ game no so e de mama yakamu sam no ye de akyerɛw yen call Liverpool star me no kase de brantia na ba bedo brantia fer Darwin Nunes no onu se boy no sia kan Edema Benfica and Liverpool the 100 million euros edi wuram ekofa boy de buy ene ya brantia fer Darwin Nunes no etime wuram mo Liverpool training ground so me no kase wakwa check facilities e wo ha me no kase de wajatom so no opinion fan Jurgen Klopp ebe adwuma nyame adoma next year no Liverpool attack no ebe shipa brantia fer Darwin Nunes ejina ho afa brantia fer Diego Jota ejina ho Mo Salah ejina ho sena brantia fer Luis Diaz ejina ho etinyame adoma next season no teams no munhwe ne esa se Liverpool attack no esu betima ye share kamusam no ye team da kyerɛw ene ya Bayern Munich am the third bid no ediko brantia fer Sadio Mane unu se third bid no koi Liverpool ebo to guye second bid no ko Liverpool sabo to guye ne 42 million pounds openia ye fer HS openia e fer Oliver Kahn ene nkrofo no e the bid no akwa kodu Liverpool akase ne penfo ebe transfer na fe 42 million pounds no beji na fe brantia fer Sadio Mane eguram akosia kan e da team e fer Bayern Munich ya kamusam no ye team da kyerɛw ene Ousmane Dembele enso team reject Barcelona contract extension no onu se boy no wasisi kana Barca for the man no sebi ayesa numanum enso no etimi no kaso se Barca for enfes kan bin kan no na Chelsea openia fan Mr Tomboli enso da boy no say openia ye fan no eye Ousmane Dembele oba Chelsea dia 250,000 pounds a week no bra budget say dia kadwie na Ousmane Dembele enso etimi assign ada ma Chelsea 3 years contract and am no kase the Chelsea a prepare contract no ada kuma Ousmane Dembele ya kamusam no yetimi edia chow yegusu Chelsea ne yeni komodia Mr Chelsea Juros Conde me no kase de bibia tima ye set 50 million pounds me no kase Sevilla for ya Giscano na brantia ye defense minister Edema Sevilla Juros Conde no eso tima wurama kosia kan Edema Thomas Tuchel Chelsea akamusam no ye timi de acho o kaya brantia for Jojo Kellini no sia kan de ma the all ladies of Italians here Juventus asem na Mikel boy no eso tima retired the free Juve na no na uko US team bi wo ho ye for Los Angeles o ma feto afijan sa brantia ye for Jojo Kellini no wo matima san ene ya Mr Jojo Kellini so
me confirm me say di okwa kosi kan edema Los Angeles ewo chese United States of America Major League Soccer na yakamu samno yetimi dia chew ene ya na Madrid abratia no se kan edema AS Monaco abratia fan Trameni no omatimi anveli no eye 80 million pounds and am no kase die Florentino Perez enso di wuram ewo Monaco ekofa boy the buy jersey number 18 and abratia fan Trameni no ebe hye kan edema Los Blancos Galacticos Real Madrid yakamu samno yetimi edia chew RB Leipzig say yan kanchemo sa abratia fan Christopher Nkunku no o peridia 100 million euros o di badia Christopher Nkunku o ma ready so betimi eje play no edia man so etimi akọ in the likes of Manchester City, Liverpool any Madrid na mo pa abratia fan Christopher Nkunku no 100 million euros mo famrai na fe mo so me fa boy no kwa yakam sam no yetimi da chew and abratia fan Robert Kwabena Lewandowski enso etimi agree 3 years contract edama Barca akase na Barca ni Bayern Munich ebetrance na fe mo ti ahu de boy no enso betimi age me no kase the Barca for the 30 million euros ede kwama Bayern se be ya abratia fan Robert Lewandowski ni munyane no so mesia kan enfema Barca me no kase the boy no ni personal terms ni ano woni Barcelona for enso etimi reach agreement yakam sam no yetimi da chew straight away yanko Japan na yekodi komo unse 4 nation tournament bitimi koso na Ghana ne ka ho Ghana Japan Tunisia na fe Chile and this judgment no kwahye so wonu se nem na third place no timi baso and na fe the grand finale no timi baso na third place no se ne tie me no kase Ghana tonsa and the fe Chile game ni bewe no obi afa ball anto atem ya de penalties ne hye so Ghana yetimi Chile bone kan mensa Chile ase kan ba ko se Ghana tournament no ye ne to so mensa na mo the grand finale no ho na asem no Tunisia timi Japan bone kan mensa Japan etimi ate etimi no kase the 4 nation tournament course wo Japan no me no kase the African brothers Tunisia and etimi and a fe Japan tossing Ghana yen a tossing and a fe Chile amo brafono wam so 8 me wie me no kase Ghana and they are 50,000 euros me no kase tournament no organizers no e de Ghana say yen a tossing sign yen 50,000 euros na fe yen skano na yen kodi ni kwa yakam sam no yetimi edi achew enso ho under 17 wafu zombie tournament no e koso e wo the new constructed stadium Cape Coast Abonte so Ghana ya boy first match Nigeria e boy kano na me yetimu me no nyame me fia de bay and Ghana yen Togo e de hye so ne abrata fa Derek Boateng esu timi wura mo Cape Coast Sports Stadium ekosra mnate no ekache mnate se masa ewom se first match na nyama koye na mom second match na monyina mo ho se Ghana ebetima qualify ni akobo Africa Cup of Nations under 17 die no eno so koma free coach pa kwasi Fabian na under 17 ho ba ye ni musam no ye timi da chew yeguso ewo wafu Zambia under 17 ekoso Cape Coast no ena big game ba ko timi ba so Nigeria timi chi Togo ebone kanu miensan ema Togo etikan ba ko se say automatically no Nigeria qualify kwa akobo semi-finals yakam sam no yetimi da chew se kwa bibre me no kase de ya chew 6 points me no kase onam council kwa relegation nyame adom ochina na FA disciplinary committee no ebe transfer na fa appeal na kwa bibre ekotom no wam de verdict no ababonten se ko bubo kwa bibre se kukro dia na kwa bibre esamba second division emom se wom se ya 6 points no e ma kwa bibre dia kwa mbia so kwa bibre afie 2022-2023 division 1 league no kwa bibre sa bekem na former suya abobia yakam sam no yetimi da chew ukọ Breford State ya Ghana ni abrate fan Anto Semenyo onimbo ani bopa na no na Crystal Palace edi 9 million pounds edi gram edi koma Breford State say Ghana ni abrate fan Anto Semenyo no monye na fe omesi kan fema Crystal Palace na fe onkwaka Jordan Ayew afa Jeffrey Shop ho na no na Breford City say sabi Crystal Palace agrona mudie mo pe abrate fan Anto Semenyo dia 20 million pounds mo de badia ya Benjamin Kasero ma 10 off and down say nya dia 9 million pounds no one betima gina fe abrate fan Anto Semenyo no awura mu abesi kan ma Crystal Palace yakam sam no ya dia chew okọ Strasbourg kwa Ghana ni abrate fan Alexander Djoku ni volleyball unu say Strasbourg goal of the season no ekoma abrate fan Alexander Djoku yasini go bi o shetia Monaco no na bo na fe papa ena penifo kwatans no wasi Mr Djoku Brian na goal of the year no also beji sabos body no first we na see ya sam no ya dia ba fe last story na men kwai unu say Santi Kotoko nyame adoma na yese Ghana rep in Africa ewo Champions League no wamno mko ja Ghana nem ewo CAF Champions League nyame adoma next year eba so no na coach Prosperity Ogum say nyame adoma 20th June no obe breaking mnate no Kotoko bo Akala Lions we peni dwada o breaking Kotoko players no na fe o makofie akwajo ma home na wotwensa na fe o maba wo ba gym work no be start na fe o start to America Kotoko be koto ewo Europe abonten so yeso mewura mo Germany na fe o mabewie ewo Italy afem free Italy ba pe on be bo fe ni match bi yesi coach Prosper
nate ogum enso ade no report no eba kwa damp ni fo nyame adama dwada players obehiam any players opese amufri bobokonom latest ametia subplant fa no Benjamin Afutu awokosia ban adama Eastern Company awo chese Egypt aponte so yesi papa no ehia no afa brate fa no Tamal Osekufu sekan adama Beche United no yesi papa no ehia no afa Kuradu Yadom sekan adama West Africa Football Academy no yesi papa no ehia no eti mrate we nene opene no chocho ya mitimi hu ya yeso ni samlante we ekoma kotoko management na fe na ne oponsane ne krofo no etime guram ne yesi kotoko management rakache board no so bienyi chese $50,000 ansa na Africa no wo matimi akwenti opene afa no Dr. Kwame Chene ne board no kwa akwetena se na fe matimi resizika $700,000 ansa na kotoko enso etimi akọ Africa ya kamusam no ya de achesa bredie mi jemu de ama obi ne ba efia mpofo ani kwaku ani kusi board se efia na ewu kusi ena kusi so abewo adwempa ena adwempa so na ma no so Paul ba bi no ne nawo na former 20 so no so e de ama mo that's a standard water there asofo ne de yede eno mi ense onipa mo chese or this person be ye obrimpon opokuware ena mo chene ne ye for man for adwenkyere ba kumenu bi aba entoa enmeno sia ajatum Kasiebo no so enfema we si den na we when okay mama nko anu se bra answer obejime bre we say adentina e COVID-19 vaccine ya wo enso yes COVID-19 no esampija timfaso ben pa na wo so a ye kraska de kofa sanema we buy ozo ben also oyo ne on what da ne mum COVID-19 hye no obedi so said the be an ho enkobo asem sinia wo sin edifree akemanso ene buy ye dase ene wadwenchi we simadwo mitiemu pa Ahenkan FM mitiemu papa ye biem se kuha ewo Divine Electricals ewo achimdan eben akotomole ase bola ne wo krofin fintam no center the park ena omo mu tie kase pa obed ena de sa adwenkyere wi eba ye das papa ena wadwenkyere we say me mamadwo Ahenkan FM me enjoy fantastic news ni pa en just ronko en confirm mo ni pompe mu ye bia no me sama no ede moma akotomole ase bola no na sa bola we nsu ye sama o mana ena wala onsempo si okran abusuafo na ochicham Mary okran Peter okran gata okran Cecilia okran mun na ochicham ye boa Samuel edifree kokobin ene bai na adwenkyere me kanya ya convince me na na akuna do difree achima boa ye o brofo ti sa akuba o ti brofo kama na de wantwe brofo na wakotwere twi utwi no tu me hu ni ye o na akuna do a difree achima boa bo wadwenkyere no mpacho nka be ya dane ni brofo mame na me nkan mfama twi no me hu ni ye hwe beginning no mpose obi hu a o ti brofo kama nka aputon brofo gu ama one hour woman woga one is what is vanti one hour bu oman woga na no boso dodo no doso dodo one obu Ghana one hour bu man woga na no doso dodo e was say what so na yensi kasem no so ho han kakra okay midin na akua enti oma ministers no mo do nti anka me ko brofo ma no mama ko Facebook one ko brofo come transfer ko brofo yeah translator so bodue mama ko Facebook ankoma foster so e dia ba say achema yire bi inside achem bi eni wasehwa dia kwaso ewo Mozambique school ni mo no ho entwaye some police personnel around Kumasi is very sad. Really? One day I was say police for ni aka wo nyina se ba ko nkate ba ko timi se kate project timi se nkwan ni nyina ba ko pe ko mepe ti IGP eda wase ne measures a odi egu akwam Selasi so dia ba say breaking the 18 and here omo fen kabom ne hia azema so dia ba say ono de legal constitutional committee no asam na wo ka no omkoda do omko 3-day meeting no ni UK for omkoda da tumu hu advice omko akwaji wo UK for no omkoda da na
obi omukọ na afi no wani advice omukọ jitrumu advice omukọ dada ana crespo fufu so dia wode abosi Ghana ayi kwaso ayi demonstration kwaso no wo makwa ye speed ramp mienu wo school and mo say ti se kwa manya di amanya demonstration ni dia ko bia what to tear gas we nyansa be mo be eno mo ko to tear gas police for only say police ni bi so or the Indian help CB be 80 plus wo maboaboa no odi dwane wakonya accident amane nsa no ase de yeti atofom no abosi tiene police ye nwa police for ya employ omo sa enya mo wan say wa home police for bebre na nya passion ni ho eye protocol yes anka djuma so de nkan papa mu nipa no ugya no de ope no nanka wa fa na hye ho se de be ode akomapa ne odo be ya djuma no jesi edie oni akoma ni odo ontumi nye o try obejai ene posiji minu na na fira sante atuma mentia e wa sante mantemu posiji oya djuma wa achimo da posiji kanina taxi driver posiji ene yoda ene wa oda happy birthday to you great posiji posiji happy birthday ene mama wish papa yinso achimo da MTTD for commander papa bon ho modern onzi ya ka police for asem ya se ebi nya papa ni ebi su ya papa ebi su yo MTTD achimo da commander ene eya ni birthday ASP Edmond Ejekum ene ni birthday nti papa happy birthday echia de mo de Nyankopon hira ahoden na de ye adwuma pokwa na papa ejinam direct traffic ni ade o fra ni du oba pick ni du Nyankopon hira onto nkwan omma ayi eji no bi beka sanse de wo mu no wo se wo de boa yen ti Nyankopon mo ahoden enkwa ahoden ewo ile fia unu masmesi yesi yakase na nikedo ewe odan estate waro no enso de yakoko enti Ahenkan news na naked wa chimo dan estate ya damase sabri omoji atu na muteyen ayimba Uniworld good evening so tie pa ya da asese moji atum Uniworld nye company kito omoji enyasam kito ya damase nyame nhiramu anyume ye producer esubua bema 10 gramo odogo alafat ba ko pe kwabna akim kobike seman seboy ku Facebook live and YouTube Billy technician on duty Ahenkan for ye me kwaku anin kusi buadumene afia ampofowa Kasiebo nasi yesi achiamu pi jama mumo